म्हापसा पोलिसांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रा बनावट प्रकरणात म्हापसा JMFC न्यायालयान सौरभ आणि गौरव लुथरा ह्या भावांक जामीन मंजूर केल्या। दरेकी 50,000 रुपयाच्या पर्सनल बॉन्डाचेर न्यायालयान तांची सुटका करपाक परवानगी दिल्या। ह्या प्रकरणात बनावट कागदपत्रांचो वापर केल्ल्याचो आरोप असा। सरकारी पक्षान आरोपांच्या गंभीरतायेचेर भर दिला। दोनूय वाटेंच्यो आर्ग्युमेंट्स आयकल्या उपरांत न्यायालयान अटी सयत जामीन मंजूर केला। फाटल्या सप्तकांत आणि एका प्रकरणात जामीन मेळिल्ली, तरी लुथरा भावांक ह्या वेगळ्या प्रकरणात बंदखणीत दवरिल्ले। बनावट प्रकरणात पुलीस चौकशी सुरू असा। Honorable JMFC has granted bail subject to regular conditions of 1 lakh personal bond and surety of 50,000 each and the usual conditions. And I think there is a condition to report for 5 days. The judgment is not out. The Honorable Judge has just pronounced order. And earlier they were granted bail and birch also. So they yes, on 1st of April they were granted bail by the second.